Jesi li? Nalazimo se u lovištu veličine od 4 do 5.000 hektara i prikazat ćemo obuku pasa goniča u radu na divlju svinju simulacijom. Ovo je možda za sad jedinstven sistem u Srbiji obuke. Praksa u našim lovačkim društvima i kod naših lovaca je da pse obučavaju u gaterima. Ja sam došao do zaključka da je to vrlo nepovoljan način obuke, jer pas, i pored toga što u Srbiji postoje gateri koji su, da kažemo, pristojne veličine, pa čak i više od 5 hektara, ne daju realne prirodne uslove. Došao sam na ideju da jedno prase koje, kad sam ga uveo u obuku, imalo negde oko 15-20 kg, obučim da se kreće kroz šumu, kroz livade i različite terene, odnosno da svojim kretanjem oponašamo trag divlje svinje. U ovom lovištu gde se sad nalazimo postoji raznovrsna divljač i to daje jednu prednost u odnosu na gater, jer pas koji se obučava u radu na divlju svinju treba da istoleriše sve ostale tragove. Mi ovde u lovištu smo dosta bogati fazanskom divljači, zečjem divljači, pa i nešto srneće divljači, i u ovom prohodu koji ćete kasnije videti, koji budemo napravili, sigurno ćemo se sresti sa tragovima još neke divljači. Znači, cilj je u tome da nakon prohoda svinja koja će se kretati lagano ispred nas, lagano zastajemo, kao što sad vidite, da ona ostavi malo jače mirise. Ona se ponaša klasično kao divlja svinja. Ostavili smo je namerno gladnu jutros kad smo je poveli, da bi ona riškanjem i traženjem hrane ostavljala nešto jače mirise u zemlji, da bi psu olakšali posao. Ovo danas što ćete videti ne bi moglo da se nazove obukom. Ovo je više proba psa, jer ćemo postaviti trag i tek nakon 2 sata pustiti jednog bosanskog baraka koji već ima iskustva u lovu. Pustit ćemo jednog bosanskog baraka čisto da ispitamo njegove radne osobine. Ovakav trag je dosta komplikovan za mlađe pse, pa se zato ne praktikuje tako dug i star trag, mada je dobro vreme, ima vlage. Ne praktikuje se tako dug i star trag za obuku mladih pasa. Mi postepeno povećavamo distancu koja se kreće od 500 metara pa do 5 km i postepeno povećavamo vreme, odnosno skraćujemo mu period efektivnog rada tako što mu povećavamo vreme, odnosno starost traga. Danas ćete videti trag star oko 2 sata, sad je negde oko 7:30, mi smo krenuli oko 8:30, mi smo krenuli negde oko 7:30. Znači idemo još 1 sat vremena, pa ćemo posle pustiti tog baraka. Danas ćemo probati još neke pse, ali to ćete kasnije na snimcima vidjeti. Evo, kao što vidite, mi ćemo mu danas zadati različite zadatke. Ovo je ovde vrlo teško tlo za rad, ovo je upaljena šuma u kojoj više nema rastinja. Ovde će pas vrlo teško da se snađe, ali, Bože moj, on će i u prirodnim okolnostima imati ovakve uslove. Dobro.